Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe banywanyi bivanye naho muherereye mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere mu kwezi gushya kwa Nyakanga 2025 tukaba rero tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa kuri ino tariki ya mbere Nyakanga 2025 aho tugiye kubabwira ibiri ko biragenda byibonekeza nga mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo akomeje kugenda hagaragara ibidasanzwe. Turaza kubabwira ibizindutse bibera neza ahari depo y'intwaro igisagara cya Uvira gifite hari ibirindiro bikomeye bya FRDC ahitiriwe Joseph Kabila. Turi buze kandi kubabwira ibiri kubera Kavumu, turajya Rugezi tubabwira ibiri kuba, turaza kandi kujya mucyo hagati tubabwira ibiri kuberayo, turajya Warikare ndetse n'ahandi hatandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi uherereye muri ibi bice ugiye kutubwira byinshi kubizindutse byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni munyemerere tumwakira tubwire byinshi biriko biragenda byibonekeza duhereye Uvira tugakomeza mu bice bitandukanye bya Minembwe n'ahandi hatandukanye. Mutama waramukanye amahoro? Waramukanye amahoro bwana munyamakuru. Yego, turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi bikaba ari kwigenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka wa 2025. Ngira ngo nanabwira abadukurikira ko Nyakanga mu kirimi cy'ikirundi n'ukwezi kwa 9 bitandukanye no mu kinyarwanda bavuga Nzeri. Aho rero abadukurikirana batarajya bagera kwihenda bajye baca babitahura. Mutama, ndagira ngo duhe ishusho izindutse ku mutekano mu gisagara cya Uvira. Ishusho ihari muri Uvira nta kindi bwana munyamakuru, ni imirwano rwakomeye cyane iri gutegurwa kandi iri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo, by'umwihariko abacaturo bazanywe benshi cyane ababirigi bavuye. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse babishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Urabona yuko bakomeje kuza uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi ukanavuga yuko uko twavugaga yuko abacancuro biganje muri Amerika y'Amajyepfo, baba Colombia, baba Argentine, reka ahubwo turi kubona abacancuro benshi barenga 300 bazanywe muri bino bice bya Uvira biteguye ngo kubohoza imisozi yose itandukanye ifitwe mu maboko n'uyu mutwe w'intare za Sarambwe. Urabona yuko ibintu bitoroshye bwana munyamakuru, kandi urabona yuko umunsi ugenda uzaza undi ariko bikomeje kugenda bihindura isura buri segonda, kandi byiganje cyane muri ino misozi yegereye za Kavimbira hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byiganje cyane mu misozi itegamiye iyi misozi y'umurenge, aho rwose igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bari kuvuga yuko mu gihe iriya misozi ya Mwenga, imisozi ya za Kasongo ndetse na za Nyangwe, iriya misozi yegereye hariya za Karima ngo baba batayifashe, iriya misozi rwose ngo ishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'urundi, dore yuko bari kuvuga yuko ngo inzira ikomeye cyane mu gihe uyu mutwe waba ugeze kuri uriya muhanda Route Nationale 5 uva mu byerekezo biva za Bukavu umanuka mu byerekezo bigana mu mashoka manyura ku muhanda Route Nationale 9 uregera muri Uvira hafi ya za Kavimbira.
bari kuvuga yuko rwose ngo byari bibaye ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu ubona yuko igisirikare cy'u Burundi Bwana munyamakuru cyambaye urugamba, kandi umusirikare wo mu Burundi uramureba mu maso ukabona yuko rwose gahunda afite atari gahunda yo guhagarara, gahunda afite ari gahunda y'imbaduko kandi iyo kurwana bikomeye cyane no guhatana. Bwana munyamakuru agira ngo umenyeshe yuko ibintu byahinduye isura kandi byakomeye cyane mu gihe gitoya, mu gihe twari twiteguye yuko ibintu bishobora kuba byahagarara, ariko aragira ngo ubwiswe yuko byakomeye cyane. Wenda dusubiye inyuma ho gake, uratubwira uti hari abasirikare b'Ababiligi FDNB na FARDC bakire mu gisagara cya Uvira. Aba baje ryari, abazanwe bari gukora akahe kazi, biteye gute? Tubwire ido n'ido kuri ibi ngibi. Ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi harimo abasirikare bari bamaze igihe n'ubundi bari muri uno mujyi wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira bagiye bacika. Ndavuga abo warumbwiye b'Ababiligi baje. Ababiligi, abashatse b'Ababiligi ni guhera mu minsi nibuza 4-5 gutya nibwo batangiye kuza, ngira ngo kandi binemezwa yuko ibi bitero by'indege drone ziri mu bwoko bwa kamikaze amasechifo ari kugenda agaba ibitero mu hagati mu misozi yitegamiye cyane umujyi wa Uvira. Biragaragara yuko rwose ngo aba bacanco nibuza muri no minsi 4 turimo ikomeje kugenda yiganza cyane. Urabona yuko ngo ariyo mpamvu yatumye cyane biganza muri ibice bitandukanye bya hano muri Uvira, kandi kanavuga yuko aba bacancuro ni umugambi ukomeye cyane kuba banahari, ngo bari babaze n'igihe bari hariya mu bice byara mu gihugu cy'u Burundi bari gutoza abasirikare b'Abarundi gukoresha intwaro zitandukanye mu rwego kugira ngo bazabone buryo ki bagaba ibitero simusiga ku ruhande rw'uyu mutwe w'intare za Sarama. Yego, noneho reka tugende gake gake turebe tuve Uvira, ubwo uragenda tujyana intambwe karse ku yindi, ugenda uduha ishusho yuko bimeze, kuko biravugwa ko mu gisagara cya Uvira ho umutekano wacunzwe mu buryo budasanzwe ndetse no mu nkengero zaho. Ugenda uduha ido n'ido. Yego, nta kibazo. Yego, reka tuve Uvira tugende intambwe ku yindi, turebere hamwe ibiri kugenda biba. Amakuru ku munsi w'ejo yari ahari yavugaga ko mu gisagara cya Uvira nk'uko wabitubwiye hakomeje kugenda hadeployingwa ingabo, yaba iziri guturuka Karami, yaba iziri guturuka Tanganyika, yaba iziri kuva Maniema ndetse n'iziri kuva mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Ndagira ngo Mutama udufashe gusigukirwa ndetse no kuba bamwe twabasha kumva ibiri kugenda biba. Biravugwa ko ku musozi wa Remera Uvira werekeza Kawe, uvuye mu bice bya Kawezi ndetse n'ahitwa Useni hose basa naho bamaze ko bahagota. Ibi bihagaze gute, byatangiye gute, ese abahajyanwe n'ibande? Genda duha ido n'ido. Yego, nta kibazo. Ubu ngubu igihari kandi kiri kugaragara, abasirikare bazamwe muri iyo misozi ya za Remera ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Yego, ni uruhande rw'abahibu special forces, ndetse kandi ku ruhande rwa Anaconda hari aba Eagles, ndetse kandi hakabamo n'abacancuro batandukanye, kuko ku mirongo njyarugamba uri kubona yuko uko abasirikare bakomeje kugenda bazanwa mu bice byinshi bitandukanye. Umwihariko ukomeye cyane ni uko abacancuro bakomeje kugenda biganza mu duce twinshi dutandukanye, kandi uduce tw'ingenzi bigaragara yuko uyu mutwe ushobora kuba wakoramo akazi kadasanzwe kandi akazi karimo intambara idasanzwe. Ubona yuko uno mutwe ukomeje guhanganamo, kandi uvuga uti twebwe aho kugira ngo duhagarare cyangwa dutsindwe, ahubwo twahitamo natwe gupfira urugamba cyane. Ukavuga uti rero ibintu biraza kugenda bite niba ku ruhande rw'uyu mutwe bari kuvuga bati twebwe turapfira urugamba, ku ruhande rw'abasirikare bakavuga bati turashaka gupfira urugamba. Bwana munyamakuru, ndagira ngo by'ukuri ko ibintu byakomeye cyane, kandi nkurikije amakuru ndi gukura muri operasiyo indani mu misozi y'Iyanga za Remera, mu misozi ya Sange, nk'ubu imanza ikomeye cyane iri gutuma abo basirikare b'Abarundi, basirikare ba FARDC bari kuzanwa muri iriya misozi ya za Remera, nuko bafite amakuru y'uko hari deployment z'umutwe w'intare za Sarambwe n'ubundi ziri gukorwa. Abasirikare bari gukurwa hariya mu Mosho bamanura hariya Kamanyora, bamanura ku muhanda route nationale 7 ugana mu byerekezo bigana hano za Sanje ndetse na Remera. Niyo mpamvu ubona yuko rero uruhande rwa FARDC ruradeployinga, uruhande rw'intare za Sarambwe rukadeployinga, ukabona yuko uyu ruhande nta ruhande ruvuga ruti twebwe turashaka gutsindwa, cyangwa se n'abandi ruvuga ruti twebwe turashaka gucika intege na adversaire muri rusange.
Mutama biri kuvugwa ko ahitwa kuri City Mwanga Duvira hari umwarimu cyangwa abarimu bagera kuri 3 bafashwe basanganywe ibigaragaza ko bakorana n'izasarambwo bakoraga ibijyanye na sensibilisation ndetse n'ubutasi. Byo bihagaze gutanga kuri City Mwanga Duvira navyo bari babimbwiyeho mu butumwa mbona wampaye mu gicuku. Ubungubu igihari erega bwana munyamakuru ntabwo ibintu ntabwo byabura kuko ku ruhande rw'abashyigikiye FARDC barahari mu bice bya za Uvira. Yego. Kandi ngira ngo mu bintu byagiye binagaragara yuko ikintu cya mbere gisirikare cy'uyu mutwe cyagiye gitsindisha FARDC harimo n'impamvu z'ubutasi cyane zikomeye uyu mutwe ikoresha. Yego. Bakamenya uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo uburyo rucika intege. Kandi ayo mpamvu sisiteme y'igisirikare cya FARDC yego bayihimbiye intego ndetse kandi n'ubutasi bwinshi babweguriye igisirikare cy'u Burundi bakabuhereza inshingano z'igisirikare cy'u Burundi. Aka kanya ubutasi bw'igisirikare cya FARDC bakaba biri gukontororwa n'igisirikare cy'u Burundi. Rero akaba nayo mpamvu ubona yuko ibintu bitari buze koroha kandi biri buze kuba ikibazo bitewe n'uko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukoresha ingufu mu butasi bwabo kugira ngo bavumbure ibice byose uyu mutwe ukomeje kugenda woherezamo abatasi. Cyane cyane bikanavuga yuko uyu mutwe wagwa kwitsikiro n'impamvu ukomeje no kugenda ufatwa cyane ku nasi uri gukoresha nuko ngo n'ikita societe civile uri kugikoresha kugira ngo bamenye buryo ki amakuru y'igisirikare cya FARDC akavamo bamwe bagatanga amakuru bavuga bati baradutumye akavamo abandi babikora mu buryo butari bwa kinyamwuga. Ukabona yuko rero iyi situation n'ubundi ikomeje kugenda igora cyane uruhande rw'uyu mutwe neza turambwa yuko tutavuga yuko nawe tutari urenze ngo yuko uri kurwana ndetse kandi uri guhatana. Unagaragaza yuko nubwo imbaraga ziri kongerwa n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC ngo nabo biteguye guhangana. Urabona yuko rero ngewe kuri mfite aka kanya kandi kutariho 10% ukuri kwiza 100% nuko uruhande rwa FARDC uruhande rw'ineza turambwe aka kanya turi kuvugana ishusho fatizo kandi ishusho igaragara nuko buri muntu wese ari kuvuga ati twebwe noneho ingamba twazanye ni nshyashya natwe ingamba twazanye ni nshyashya. Bya bindi twumvaga ati ibiganiro by'Doha muri Qatar buhuza Washington muri Amerika nta kintu bumaze, ahubwo biragaragara yuko ibi bintu ahubwo byabaye naho byatanze igihe cyo kwitegura ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko abarundi n'abatanzuru ubona yuko barikaye ku mirongo imbere ku gamba badashaka guhagarara. Dukomeje ibaraka naho wambwiye uti naho umutekano uri gucungerwa mu buryo budasanzwe. Turagenda step by step mbere yuko twerekeza za Karundu za Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugeze ibaraka ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu Mutama? Ibaraka gihari na kindi societe civile naho bari kuvuga bati twebwe uruhande ruzafata ibice by'iwacu cyangwa se bizayobora tuzarwakira. Urabona yuko ari wo mwuka abaturage ba hano muri za Baraka bakomeje kugenda biganzamo, ariko bikagaragara yuko ibice bya Baraka naho ikiri kugenda kihagaragara igisirikare cy'u Burundi kiri kugenda kihegera gake. Ya system twagenda tuvuga ngo ni system itapfa korohera igisirikare cy'u Burundi. Birasa naho iyi system igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha ni system bamaze gutegura, kuko iyi system yo kuza mu bice biyambitse impuzankano za gisivile ikomeje gufasha iki gisirikare cy'u Burundi mu buryo navuga yuko budasanzwe kandi budashidikanywaho yuko bushobora gutanga umusaruro ku ruhande rw'iki gisirikare cy'u Burundi, kuko n'uyu muto watangiye kwikanga bikomeye cyane. Ngira ngo mwagiye mubona ibiganiro ndetse kandi n'ubutumwa Lawrence Kanyuka yagiye acisha ku rubuga rwa X avuga byinshi bitandukanye ku bitero bari kugabwaho bya drone mu misozi myinshi itandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, muri Axe za Walikale n'ahandi hatandukanye. Urabona yuko rero ibintu bitoroshye ibaraka mu bice byindi bitandukanye bya hano za Bukavu mu misozi itandukanye ya Uvira ubwoba ni bwinshi, ariko cyane nkaho nakubwira cyane muri ya misozi ya za Murongo, Kabongo, Ankoro, Manono ndetse n'ahitwa Kabalo. Ibi bice byose FARDC ikomeje kubizanamo abasirikare benshi cyane, kandi abasirikare ngo bafite gahunda yo bagomba gufata n'indi misozi itandukanye itegamiye cyane cyane Uvira, banasatira Sud Kivu yose bakuramo iriya misozi ifitwe na M23 ndetse na Twirwaneho. Ukabona yuko rero urugamba ruraza gukomera cyane kandi ruraza no kuba iherezo bwana munyamakuru. Yego, reka tuje Karundu mbere yuko tusohoka mu mujyi tumanuka yitwa Jean tugakomeza twerekeza mu Minembwe. Ndagira ngo Mutama udusobanurire ahangaha Karundu ho bihagaze gute, naho ni igice navuga ko nacyo cy'umujyi ariko kiri mu ntera
isa nkaho ari kure y'igisagara cya Uvira. Ho bimeze gute mbere yuko tujyana mu Minembwe? Ikarundo nta kindi gihari, na makuru akomeje kugenda agaragara ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, nabo bakomeje kugenda badivanta bigira muri ibyo bice bitandukanye. Ni amakuru atandukanye y'abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda biganza muri biriya bice bitandukanye basatira iriya misozi n'ubundi isatira za Karundu, kuko urabona niba ubasha kuba wava hariya za Kazimvira ukazamuka za Kawezi ugana mu byerekezo byo mu burengerazuba bw'aya hafi no muri Uvira mu bice bya Kigembe na Kihande, kuva bavuga rero ngo Karundu ndetse no mu bindi bice bitandukanye urahafata cyangwa se urahayobora mu buryo bwiza kandi ushaka. Ni ibintu byoroshye bitewe n'uko igihari nuko uyu mutwe uko igisirikare cy'Abarundi FARDC yadivanta, niko uyu mutwe uri kwigira inyuma mu rwego kugira ngo utamburwe ibikoresho ufite cyangwa se utakaza abasirikare benshi ku mirongo imbere ku rugamba. Reka dukomeze tayari tumanuke Hussein tuharenge, dukomeze tujye mu bice bitandukanye, aho rero bigaragara ko urugamba rukomeye mu bice bya Kigogwe, Tema, Kihande, Ndembe, Murenge, Musezera, Remera n'ahandi bikomeje kugenda gute? Igihari nta kindi kiri kugaragara, imisozi Sange ndetse Remera n'iyo misozi ya za Rumigo nayo utagarutseho, n'iriya misozi ya za Kiku n'ahandi hatandukanye. hari n'iriya misozi ya za Rukana nayo itorohewe yabe na gatoya, iriya misozi ya za Marambo n'ahandi hatandukanye. Ni imisozi ngewe ngenda nyigarukaho cyane niganza mu byerekezo bya Uvira, ariko nanone nsatira n'ibindi bice bya Sud Kivu, ubona yuko bigiraniwe cyane kandi bikomerewe cyane n'intambara, ubona yuko yahinduye isura mu gihe gitoya, kandi mu gihe ubona yuko yakomeye cyane nuko bisa naho byahindukiranye cyane uruhande rw'uyu mutwe, kuko systeme ziri gukoreshwa cyane z'Ababiligi, zizi drone ziri gukoreshwa, biravuga yuko ari systeme zidasanzwe kandi zitari zisanzwe ziganza cyane ku mirongo y'indege ku rugamba. Ndumva network bitari kugenda neza, uratwumva? Banywanyi turumva network zitari gukunda, ariko aragaruka ku murongo akomeze atubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze. Aho rero twababwira ko kugeza ubu amakuru akomeye akomeje kugenda agaragaza imyiteguro ikomeye, ngira ngo mwumvishe ko Urundi bwamaze kwakira abasirikare b'Ububiligi baje gutanga umusada. Reka twongere tugerageze twumve ko tumwumva ku murongo wa telefoni, akomeza atubwire byinshi kubikomeje kugenda bigarukaho ndetse binibonekeza mu bice bitandukanye. Oro bitangazwa ko urugamba rukomeje kwitegurwa ku giti gira intangere. Mwabiriya bice kijyanye na network mwabantu mwe ni ikibazo, ntabwo byoroshye na gatoya, ntabwo byoroshye, ariko nibidukundira tukamufatisha arakomeza tubwire byinshi. Turabibutsa rero ko andi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho cyane. Allo? Yes. Ya, twakomeza turumva network muri ibyo bice zikomeje kugorana. Wakomeza. Nuko muri no misozi nayo ndi kugarukaho itandukanye yo kuri Uvira, mu misozi itandukanye ya hano muri Sud Kivu, mu misozi FARDC ikomeje kugenda isatiramo ndetse kandi iri kwegerezamo abasirikare. Nayo ndimo ndakubwira imisozi ya Ragombo, Marambe, mu misozi ya za Ruburori, mu misozi ya za Kakamba ndetse na za Kisozi. Ubona yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC bakomeje kugenda bazanamo abasirikare kandi ku rwego rudasanzwe kandi mu buryo budasanzwe bwihariye kandi ku mirongo imbere ku rugamba, ubona yuko byahinduye isura. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza byo bihagaze gute? Ndavuga abaturage bakomeje akazi kabo muri ibyo bice, dore ko no ku munsi w'ejo izasarambwe zatabarije abari mu Mikenke n'ahandi hatandukanye. Ikiri kugaragara nta kindi kintu kiganje cyane muri ino misozi, nuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC impamvu bari gukoresha drone ni ukugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba babona inzira yo kwadivansa ku butaka, kuko baravuga bati natwe ibiri kugaragara gukoresha drone uko umunsi ugenda usaza undi bikomeje kuduteza ikibazo. Ariko nanone ukabona yuko kuba byaba mu gihe gitoya kuba babona inzira yo kwinjira mu bice uyu mutwe urimo bitakoroha na gatoya. Akaba nayo mpamvu uyu mutwe ku ikubitiro wabanje no kwivuga uvuga yuko rwose leta
ya Kinshasa ndetse kandi n'ingabo z'u Burundi n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero bakoresheje drone biri guteza ibibazo kugira ngo ubundi ibitero bihagarare kuko babizi neza yuko bishobora kuza kugorana cyane kugira ngo intego igisirikare cy'u Burundi na FARDC bagiye muri biriya bice ariko nanone twavuga yuko bishoboka cyane ukurikije uburyo ki uyu mutwe ukomeje kugenda usa naho wigira inyuma mu buryo navuga yuko ari ubwa tactique cyangwa se mu buryo bw'imirwanire busanzwe bukoreshwa n'uno mutwe ariko nanone bikanagaragara yuko abarundi nabo bazanye ubundi buryo budasanzwe ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Yego tugenda tugana no ku musozo ndagira ngo tujyane no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho uduhido nido y'ibiri kwabera ndetse n'ibiri kugenda bikorwa ho bizifashe gute? Kivu ya ruguru ni Warikare nta kindi kiri gukorwa. Warikare naho urabona ko higanjemo abacancuro b'Ababiligi, urabona ko higanjemo abacancuro b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, hari n'abandi tutamenye ngo bakomoka mu bihe bihugu, abakekwa ngo bakomoka mu Burusiya tutamenye ngo ni bwoko ki. Cyane cyane ibi bice bya za Pinga niho drone naho ziri kugenda zitestingwa zikoreshwa, bombe ebyiri eshatu zikaba zarashwe. Urabona yuko n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC gahunda bafite n'ubundi ni ukugaba ibitero simusiga mu bice uyu mutwe uherereyemo, kandi bikanagaragara yuko mu bice uyu mutwe nawo uherereyemo nawo ukomeje kugenda udeployinga abasirikare benshi cyane mu byerekezo byano za Karembe ndetse mu yindi misozi itandukanye igize Petit Burayi ndetse n'ahariya muri Ikobo. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha reka tubashimire cyane tubipfurize guhakuronka muri uku kwezi gushya kw'Icyenda muzaronke muzagira amahirwe akomoka ku wa Mungu. Tubifurije kugira umunsi mwiza ngaha tubashyikiriza amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.